Fading friendsong sing tin alayonai hai friendsong among kasini IBPS nivising te Institute of Banking Personal Selection Test friendsong sing thanayo o IBPS nivising te sini Tripura Gramin Bank ni je job langmani abunu sing nalaikya tabuk o Tripura Gramin Bank tai sini State Bank no karai State Bank ke Sarvabharatiya Bank hunjago je adar National Bank tongo abo hejongni amongkai friendsong obongka 2021-22 ni vacancy no abo nani de friendsong pura details na di no bufur admission agi ko registration khane application form fill up exam nai boys busuk qualification busuk syllabus tamo te bufur joining nai amro bebak full tongo video pura painai di hai kanor busiklak de friendsong sini amam puilan guna thangai preliminary exam tai main exam ar pore sini romdi personal interview najangnai amongka pusni bungka PU ba probationary officer haike management trainee no ingkai friendsong sini oro bank tongo Bank of Baroda, Canara Bank, Indian Overseas Bank, UCO Bank, Bank of India, Central Bank of India, Punjab National Bank, Union Bank of India, Bank of Maharashtra, Indian Bank, Punjab and Sindh Bank am hairok o jago participate kayo friendsong ingke romde sini application cengkha tini nisimno 5 tarik 26 tarik jorangnai August arpore payment khayani bo 5 tarik nisimi 26 jorano arpore nung submit khayani ni application mane pore friendsong nung preliminary exam unna bagai hingke jara ST rokno SC rokno hingke preliminary exam unna bagai training nawo abun bagai je abuni call letter download ma khaine abo September maso arpore je preliminary training nai September 21 nisimi 26 jorang nai ojaga rojak arpore download call letter for online exam preliminary abo October download ma khainai arpore online examination preliminary ngai 3 October nisimi 10 October arpore 11 October ngai ni sao arpore result of online exam preliminary ni je result nai October November nai arpore jara preliminary tikinai bor main exam ma nai bor ni letter download ma khainai main exam bagai November arpore main exam nai 28 November arpore declaration of result main ni result nai December arpore download call letter interview personal interview bagai January o 2021 arpore conduct interview nai January February o nai arpore nini professional allotment khainai no April o friendsong naitong de boys busuk nai 20 ni theke 30 jora ar o jaga ST SC hingke 5 year relegation one nai OBC hingke 3 year ngai sini tab tongo nadi educational qualification hingke a degree graduation in any discipline from a recognized university in hingke nango arpore ni mark sheet tai degree certificate date C graduate on the day he C register khainani sikang nini mark sheet tai je certificate manjak nangnai mark sheet ba certificate abai sao ngai o jago jara appearing tonero jodi osung bisingo no completing khangkhangke o August ni bisingo haike rimano ngai nade sini preliminary o exam tam tongnai English language 30 question 30 mark arpore English medium ngai English no arpore 20 minutes ngai abo arpore quantitative aptitude 35 mark no English ta Hindi by question tongnai 20 minutes ronjago reasoning ability 35 question 35 mark on English ta Hindi by question tongnai total exoni chengnai ngai total 20 minute 60 minute 1 घंटा ni exam ngai preliminary oro completing khainke main exam ma sungnai main exam hongke naide
reasoning and computer aptitude no 45 question 60 mark English ta Hindi by question tongnai among 60 minutes আর পরে general economy banking awareness no 40 question 40 mark English ta Hindi by question tongnai 35 minutes oboni আর পরে English language আর পরে 30 question 40 mark English by simi amke English ba যেহেতু আর পরে 40 minutes obo আর পরে data analysis and interpretation 35 question 60 mark English ta Hindi by question tongnai total 155 question total 200 mark আর পরে 3 hour exam jengnai hingke last English language letter writing duita question 25 mark ni আর পরে English by 30 minute oboni manai nisao hingke nadiseng bahki apply khainai ngake candidate can apply online from 5 August nisimi 26 August jora tini 5 August online exam marnai আর পরে photo upload ma khainai signature upload ma khainai tekaisa nini tham ni je tip ruoi photo upload ma khainai ar pore handwriting bo kaisa sei declaration sei upload ma khainai saita upload ma khainai naina di signature rok jeni ni siman ni rok capital letter by india o jaga sawo accept india then jeni tham impression abo bo properly scan khlainai upload ma khainai tekaisa nini je declaration writing sinyani nang je kono kaisa khadao abo iko nai seidi osuk jora oron simi or ai mani pore je blank o jaga nini mung seidi nini mung seinai nang obno seinai photo capture khlainai size mili roi upload khairede ingai sine application fees ingangke 175 SC ST tai PWBD candidate of or salaburi joton limano ingai adar ingangke 850 টাকা আর পরে নাইদি সিনে ফ্রেন্সং সিনে আমকে সিনে সিট বা ভ্যাকেন্সি হনো এসটিনি টঙ্গ কোটা আর পরে আনরিজার্ভ টঙ্গ ফ্রেন্সং আনরিজার্ভ যদি নং আনরিজার্ভ বাই বাক্স যদি নং মার্ক তি খালাইমাं হাंके আনরিজার্ভ সিটনো নং মানनाय गोबां टंगर कोटा गासुनो नरक जे पुरा नोटिफिकेशन काहाम के पुरिनाय मोना आं वीडियो डिस्क्रिप्शन notification link renai website link renai apply khainai direct link tai link rewainai ang inge nainai di sini Tripura ni inge romde state preliminary exam center main exam center nainai di sin Tripura ni inge Agartala tai Agartala wono nai main bo preliminary bo as for or image size ngang ke norok naimano pixel loi khain tang norok 200 tai 230 pixel 20 থেকে 50 KB সাইজ খালাইনা দি আর পরে থাম ইমপ্রেশন বাহাইনা 140 আর পরে 60 পিক্সেল খালাইয়ে 10 থেকে 20 KB খালামনারে আর পরে আবো সিগনেচার নি আর ওকে থাম ইমপ্রেশন নি 20 থেকে 240 থেকে 240 সাইজ খালাইয়ে 20 থেকে 50 KB সাইজ খালাইজি আর পরে জেনিনি ডিক্লারেশন রাইটিং সিমেন আমকে 100 to 400 পিক্সেল 50 থেকে 100 KB ni bisingo upload khaidi ingai asungna norok o je video description o link nainai di ingo oro take se sana tongo joto document norok যে এক্সাম মানে পরে বা টিকি মানে পরে নংনো ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন খাইনাই ইনগাই নাইদে ইনকে যত অবনি যে টংমানে ফর্ম ফিল আপ খাইমানে যদি নরক নি রিকোয়েস্ট যদি কমেন্ট বাং হাंगांके आं বাইকে ফর্ম ফিল আপ খাইনাই আমবো आं को नंगनो भिडियो सनामै एरिनाय इंगे नरक ओ भिडियो नाय भाई चाजाखा कमेंट खाइना पगदे लाइक टे शेयर खाइना उता पगदे फ्रेंड्सं इंगे अमंका सिनि बेंगो काइसा जॉब खाइना बले अपॉर्चुनिटी काइसा काहाम अपॉर्चुनिटी इंगे तेइसा जतन हाय हामबाय
आइटिनि बागै आसंनो